namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namhleta ke la Mr. Post producer lo swi tikomba ku na ku mani a rhunga Limpopo Poison so ku humela yini manjeni. And then from there ta tlhela ka project leyi ku nga feature Benny the President leyi tikomba ku na ku hi nga xanisa Xongi Rhangani man ku ndleka yini manjeni. Yeah, so I think the 27th August kuna post leyi nga fika yi tsariwa hi DJ Gift account ya yena. Fast this post at first loko ni yi hlaya ni twa ku maybe a nga va kha vula Mr. Post ku yi to tika n'wi blue tick mara hayi loko se ni tshame kahle ni yi analyze ni swona ku no man misa lowu i bifa Limpopo Poison i fika tsala ku ka Gaza hi blue tick ku dlaya yo leswi a nga fika tsala swona DJ Gift leswi a nga fika kombisa swona sweswo kwalano. So loko ni va ni yi langute kahle swi tikomba a bifa Limpopo Poison. Why? Because guys I'm a very very honest person ma swi tiva na n'we single ya Limpopo Poison to be honest I tangena as impact as expected which means in another words vanhu va blue ticket the single mina ni va around Giyani without fear or favor na lo yi twaka n'we ntsena after ni famba nkarhi wo leha na va koko ni nge vuli ku va ni kha ni famba ndlela but va kha ni va swinene na lo twa yi twaka n'we ntsena man kumayana. So this post ya DJ Gift list tuko mna ku i bifa yona Limpopo Poison. So leyi ko vandlela of course it's a marketing strategy tani hi stock album yana ya huma hi the 1 September. Of course yena nga fika ata kaneta mara loko se hi langute kahle post leyi ya kona ko le ka Limpopo Poison hi yona the only point yi make sense leyi. Because loko ku ri mi aware mi nga mi swona ni le vlog la ni kha ni kombisa ku Mr. Post of course ka a ka dihleka project liya na so le geza ni nokeri lo a favor ko hosi ngove na yena kha bifa aku a swi be and stuff like that. So this post is komna ku i bifa mani Limpopo Poison ni nga va ni wrong but hi leswi mina ni swi analyze ku xiswona la van'wana va nga ku maybe a nga vula Xongi Rhangani but I don't think swi make sense because a va le ka category yin'wana Xongi Rhangani ma yona mhaka leyi. So hopefully DJ Gift album ya yona yi ta tirha kahle because vanhu va nga tlhela va ta ku chingela again loko na wona u fike blue tickiwa ku hi wona swi tikomba ku na ku i vula ku Limpopo Poison yi blue tickiwile hey. Okay, and then of course loko hi nda hi ya la ya ka project leyi taku man ku nga ta kha ku feature Benny the President. Yeah, so hi ti 27th August again ku na posting nga fa postiwa hi Heavy Xivambu la mi nga mi kha mi swi tiva ku already report swo tala swo hlaya from his account i va ka provider swa straight misa lomu la nga fika tsala ku n'wa Skhandhule featuring Benny Mayengani aku produced by Hlavu the Gupta and Izimabasa aku next week ya homa as you can see there ku na Izimabasa mi nga ma hleketa a ri kona ka album liya Hlavu the Gupta ku nga homa na the hit yo fana na Khazi so she's strong demon so combination leyi ya Hlavu the Gupta na Izimabasa I approve swinene. So ku ta ku ri karhi ku ta album ya n'wa Skhandhule who happens to be my friend on Facebook. As you can see she's my friend a ni nga ri awe ku she's an artist swi komba na ku wa ha ku sungula and stuff like that. So i ta ri ku teni la i ta kha feature na Benny the President very Dubai volume 1. So volume 1 i album guys there's to be an album na Benny the President yi feature wina so maybe ku nga ku ri more than one track I'm not sure ku ta huma track list mara ku yi ku vumba ka mina at least ku fika ku na 2 or more tracks and stuff like that. So ku ya loko ni swi langutiseni mina swi tikombe na ku n'wa Skhandhule la Mabasa of course i ta va a ri karhi a ri rival ya Xongi Rhangani and this is gonna Benny the President ku ngo tika man va ngo fika va n'wi pfala Xongi Rhangani ivi swi vava swinene. So leswi swi na swi tikomba na ku xa hlamba swi ngo hundza vukati bya mina na Xongi Rhangani byi ta byi hela loko yo ka yi nga chayi kahle hi ku xona hi xa pandza na xona as you can see here. So a ri hedze ta hi kha hi voni swona hopefully the project will go well loko project yi famba well Xongi Rhangani fika xavelela or else yi nge chayi kahle yi nge chayi kahle koko I don't review albums mara improvement was needed to vula sweswo ntsena ka site ra Xongi Rhangani. Sala na ri busy no jola leyi matshemi va ya studio va ndla swona mara salani mfo loko ra mi nge zamisa subscribe anda kombela mi tleka subscribe mi ni vona tangu ka komani phela yi rhumiwile window mi ni vone teke ka komani phela yi rhumiwile window koti mara mhani why would it so rhunga teki
Muti mwana mani ni kutsika swa vusopa. Yo ni kutsika swa vusopa. Yo ni kutsika swa vusopa. Asihambana na kurhunga PPT. Na kurhunga PPT. Yo. Ilikuwa ikazeni wana mana Skhandhule kwa baruna limina. Na tumtakisa ni kona kaka. Ile so.